Tulikundiza ninena kungangangazi nakuki yokusomesa abaana bali mu mbeera mbi. Omutabani wange omulenzi amala kujasira nti chapati kale guma otukobere kumpola mpola kulira soko olekemuku ndikwenda emboozi eyo bulungi tumubaawo mutya kubaawo tulina mukyala ali awo afumba hoteri atuwako ebikolokoto ebyomutyere twabiramu twabifumba bikolokoto n'omutyere ogusigere wansi ojja baaba gaako ebikolokoto Why media? Why media? Your best YouTube channel. Kirungi kyokola okubanga oli kwa Why Media kitizaamu amaani jasaba yakabaka kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos ndiya video sigira ona kulwalero ndi mu bitundu ebyebulanga mu district ye Rwoke eno nga nchaire muko mukyalo ono nabiri Rose era nga okumukyalira kiriro okufuna amawulire nti embere muyinze ayina ebizibu byengo omuntu nabiri ono yali nibaawe batandika mu bitundu ebyebuvume eyo yamuzaala mu abaana babiri nga wanatukoberayo musada yafa muwala muto oyo akababwana mwando myaka nga 3 yava yebuvuma ng'embeerera emye yeire eno mu bitundu ebyebulanga wabulanga byona n'ebirala so tulya natukobere ku mbeera ye tomana oba oli eyo esobola okugema ku mutima kwakubotika nambe ku baana oba mbawe ku mmere bulanga akoba ki bulanga mulungi bulanga mulungi ndikubona olikulira ate wakambulanga mulungi ki ekirikuliza tulikundiza ninena kungangangazi nakuki yokusomesa abaana bali mu mbeera mbi. Omutabani wange omulenzi amala kujasira nti chapati kale guma otukobere kumpola mpola kulira soko olekemuku ndikwenda emboozi eyo bulungi nabi akali kutukobera mboozi atandikirewo amazzi gatandikirewo okumubitamu tukwenda tukobere emboozi atutegeere bulungi ki ekiri kumuliza oba oli awo tubona engeri tunakuyamba kuku mpulire nga tukali kujja kumpewo tukobere kuti mwai ni omusaada we yakutolerawa ali njire buvuma akola mu hoteri namwagana yanenda twayenda kala twazaala abaana yali yakola kyebuvuma yali muvubi yagwa mu maadi yafa yagwa mu maadi yali ya okugwa mu maadi yali yakosalamu abaana meka babiri abo babiri kikwebwa nti kyali kyolunaku olwo embeera yali etya yali yava wajawa mala atuuka okugwa maadi yali ava kuvuba impewo yaliko eryato lyabayuwa evuma mwali nga mwali eibanga ki ebwa twalwirayo okwanga omwana omukulu wa myaka 9 akakalenzi wa myaka 6 kati mukwira mukyandire eno nakamalawo myaka 3 omusaada wafa bamusika buvuma bwe bamutwala e Kenya yali muna Kenya butiwe ki ekyakutola ebuvuma kyantolayo embeera neeno nga mpuna kunye najja napakasa kulimira abantu ovaayo saa 7 sente dolimawo olusi ojja n'okumala olulimi ng'esente wamalayo ng'ezaira kyolisobola oguliramu abaana ekyokulya nakumala ku amayumba ago nakwoleza abantu ng'omalira abantu amayumba
bamalisa ki bakozesa kibusa oba waliwo ettaka ery'ekiswali balyeru baatamu obusa kutinga okumala amayumba bakuwa sente meka kananaawo 7 yenumba ogimalira nakumeka kabanzikwata nga kano omundi mulala omukasi nga tobikalubira era babikaluba oba ozira kyakula okwetiika eitaka eryo sowamala kwenumba ate nga woba nga tofunye mulimu gwakumala numba okolako kyekindi ofunaku engoye akwako ekyebiri wajja wadooza ngoye okwokeza omuntu okwoza nga bakuwa 2,000 nga tedi baningi era were nga ningi ngaera olina okuyiya embeera obeewo n'abaana ababaga engoye okwoza libanga mpale na saati biteeteeyo oba enda omunda donodooza akuwaku dinodo kungulu so iwe tiwenigiraku mu byakuvuba tibidi wali okola okwolesa abantu okumala amayumba lwaki wakuba oti embeera yali eremye buvuma nga toli kusobola namala yankalubaku nga nsitwire neitaka nga linize mu kifuba era saawa eno wendwala kuko omusuuda mu kifuba nekola kinuma ino asa nendwala kuko ekifuba kimala kyanuma kyasikuino so omusadde yali muna Kenya yali yakutwale kweba muzaala buti abaana bafuna obuzibu obatwalawa omusadde muna Kenya mwayagana kubizinga waire eno busoga abaana bafuna obuzibu obatwalawa abaawo obuzibu nga buzibu ki buli mwana yetaaga okujjako owaibwe ngende bafuna obuzibu bwetaagisa waibwe kati tidiyo kati n'abanoonyekezawo abantu be teyantwalayo okwo esa ku bantu bamusadde yoidi ezira so wavu ebuvuma waidde eti ebulanga wano naidde ole wa myaka 3 omuwala naidde nga ole wa myaka 5 omulenzi natuukire wasenga wange nabalongo nanavenge nabalongo naidde nakola eno mu woteri eno ebulanga ngobuwereza mmere okubuwereza emmere mu woteri wabaga sente meka 2,000 okola kuva kusaawa emeka paka saawa emeka kuva kunkyo paka iggulo 2,000 nze nabonanga era n'ebirala kati saa ero wenfuna mpaaku ffene oyo mutundira namaliriza namutwalira esente nayampaaku kampaaku ti abaana basoma mbe lwaki abaana tebasoma anti neyo embeera nembeera gyenikwenda banambeku mbeera eri etya tusobola ffene bampaaku oluusi 2,200 kuliko abaana okulya kuliko abaana okwambala kati denafiisa abaana basome nediriwa so timubaawo mutya kubaawo tulina mukyala ali awo afumba woteri atuwaako ebikolokoto ebyomutyere twabiramu twabifumba bikolokoto n'omutyere ogusiire ogusigere wansi ojja baaba gaako ebikolokoto tibirwaza bikali kutulwaza kutirya bakambu olemerwa okufuluma einuma ngo ebikolokoto twiramu twabifumba twiramu twabiwamu amaadi twabifumba oli ebikolokoto kuba bikuwoomera ino oba lwakubula era zanegomba okulya ekirungi aye nga nkizira bendowooza nti bikutambulira okote nje ozira buzire
Yeah. Zina era negomba okulya ekiro. Era wembita ku muntu ng'ali kulyako oba akatooka ako. Zina nakwate basi ng'ampa ako. Aye ng'ati okumusaba. Nkula musala kati mpa akatooka. Mutandika otya okukwata mpako akatooka. Mulamusa otaawo omukwano. Omwele wakwati munene tawuni. Kuti aba ole isa kya kusoma yiro mwana aligano lwaki abaana tebali kusoma. Kyetaagisa ki abaana okusoma? Tutaga school fees, uniform, bitabo. Sele do kumuwandiisa. Nize mwene nikwendayo kwa ka business akadambesa awo oko sasole kwa kayumba abana okulwala. Oli mugala mulungi okali mukakubona oli mu abaana babiri ayo kali kiwala kirungi kinirira n'ekindi oba eriyo ku omusaade asobola okundabirira yena tiyekweka akuuma abaana. Akuuma abaana. Akambwe abaana mu babazibu. Kabiri otiya. Abwe abaana muli bazibu. Imbe tujaguma. Kasaba yewereyo okunkuma mu mbeera enungi zaye namukuuma. Nga tubaawo. Aye neno nikwe n'abaana babangemere ku masomo. Omulungi ali kwa Media tukajja amaiso n'emboozi ya Nabirye Rose. Ali wano bambi gobubono mwesi misolo omubiri Katonda guyamuwa ayenga otyama n'owiza byayogera oba yalanga nakunderere obulamu bwe kuva mu buto bwe asobola okuba atafunye kwisanu eisano ly'omwana omugala kufuna musaada yafuna omusaada yamuzalamu abaana babiri muna Kenya omusaada yafa ekyembi omusaada yajja okufanga tamutwala nkogoyibwe Kenya yali muvubi bayagaana buvuma ali eno azza mulimo gwakola kuku nga woowulire bajja amawuteeri eyo basabiriza ebikokoto bino ebitiere ebisigala wansi ebyo yabeesaawo abaana ndagenega nalina abaana babiri aiti basoma akati azira busobozi bwabona aba wano okazigo bwe yafuna ati amakuwa naye nga embeera tinungi sotomana osobola okuba eyo so buti Nabirye wefuna weba yatuyamba wawo oli obubi okuba otibatandikire wano kizabuzibu woyenda bakuyambe wakuba otibatandikire wano ndi bubino weba ya awulire emboozi yo nga asobola otuyamba okunamba nikwenda abaana bange basome abaana bange basome wenda abaana basome iwe owulira otya ku myaka egyo emyaka gye emito kubanga saa eno oli mu mbeera eno y'abantu kukuwanirira tenampulira bubi ekizimizira kyakola ate wakuba oti asawo aweebwa ekyokwana mwanda ku myaka emito tekikosisa ng'omuntu abasaada bali ntibakutya kininze nakyenda nga babuusabuusa enfa y'omusaadawo anti abataliwo kirira muntu wafa wakati yafula omusaada tibabuukiriza omusaada yafaaki baba bayidde bwidi ati abataliyo aye abaliyo baidi nga yagwa mu maadi amulamba baguziika Kenya gye bagutwala mumbeera neyobairemu obulamu bukalubirire butya oba olio kikyo tajja kwerabira mu bulamu bwoti kino ku myaka gino byona byonna sobola kwerabira tikulya tinsula kyoko osula bubi osula otya enumba yiyo tenda kulinga mu numba d'abantu tenda kulinga mu numba d'abantu ndokuba kuwaliiso wabona tolanga kuli nagumasi ya mama wange nasaba kale kyesobola okuba nti asula bubi tijjaako baasula atya yasula bubi nze nsula bulungi kuba nze tesulanga wasula onaasula bubi asula bubi ebyokusula kuwa ali bubi
ali bubi n'ebyokuvaala ali gano byona era byona ali bubi. Ate bebayi abasale baboko bakuba ati nsobola okukuuma omuntu oyo wewe musale akuba atayenda kukukuuma bwekwakuliza kibwotaawo. Tienda toyenda basada bajja kunsumbuwa. Bajja kunsumbuwa. Abasada basumbuwa kituufu. Toyenda byabasada otuuka eyo yatandika akulangira iwe wena wajja okweranga obweranga nakulonda. Tienda ona kikola otyo obulamu bwenda. Tienda oiranga obulamu ekyo kiri kwenda onaawe kyayi ffe tugumiikiriza tugumiikiriza. Nze tienda wenda kukuyambako ate ebyokulya byona mbyenda bampeku n'akabizinensi awo oba nga ntunda naneedaye nga dange mukene oyaye nga wange nga tusalira abantu fene kumpa kubuwa obuli 15. Kapito yafune nga ati kukolera muntu ka sente ngaimeka bidi ng'ogire mu kyalo waliwo fene gwayagana nga 15. Eke tufune emitwalo 3 osobola ogulamu ebifene 6 watandikirawo. Sobola wenkufunira emitwalo 3 nga kapito yaffe osobola otandikirawo obulamu. Obulamu osobola okubutandika aye tusobola kusomesa abaana mwede sente. Okutambuza okufunaku ekyokulya okulya ekyo osobola okusomesa abaana. Kusomesa abaana abantu abamusada ozira ku ID ezira atyajayo era bula tiba ID kutola kungawe bawulawo olembu yazaale n'abaana. kale bintu ebizibu buti okola otya toyenda byabasada otya abasada bajja kusumbwa wewala otya ebikame ebyabasada kuba yotambula iteeka ogwaife gwakukobya kweta okola otya buti mewondeeta nga tutongemye ontola kuki era ondeeta wankoba nawuliriza era nabirekaawo. ogwakuole nga tedi kutengeka bigambo kodi aye abasada idi otengeka ebigambo era omuga kutu wakuba oti bigeeraawo. Kale mulungi ayikwa Wai Media obwire bugire onina abirya ayenda ku buyambi ate wafaanana akaniro kasobola okuba kakaali kwaye nga owulire emboozi ye bambi nakunderere osobola okumuyambaku. Musadda yafa taidi bantu ba musadda muna Kenya ali kudaaga n'abaana babiri batuuka emyaka egy'okusoma ye azira busobozi bwabona abe yatundira ku muntu fwene bamuwayo 15,000 aye nga tidi musobozesa kubaawo ali wano ku kazigo aye era nkuyembera ti nungi azira byakusulaku azira biki emmere wazira oli bubi Rose oli bubi Rose oli bubi ofaana bulungi aye ebizibu bingi ate era bakwete omuyembe gunira kungulu aye nga munda muvundu oba munumba omwo oli muwenka biki ebikwidira mu bwongo bwo nalowooza kuno okwetaye nga tusobola nalima nalowoozako abaana bange awo okufa kwona bakulowoozaako embeera wekunigiriza abaana olekerani olekere gavumenti era namalali nakirowooza nga ngambuline mbona nga abintuuse kale osobola okuba eyo nga osobola okuyamba kuba mbiroozi mu mbeera yalimu
embeera emuyinze kuva ku kulya ebyensula abaana okusoma ali wanakonkomalire n'abaana bambi osobola okumuyambako loozi azira amera azira ki nga wenkomerire ali gano nga waboneka atyaye bokisi ndereere ninze ntuuse kuwana bwerera nga nimunumba muza kirimu so osobola okumuyambako babe bankubira amasimu akumalira leera libbanga nga bankoba ndide kuko bwa loozi mukyala ali eno aye nga mbe ndowooza nga nti aye nga bambi ali bubi osobola okumuyambakoko so tuli kujja kuswika gano abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos osobola okuyambako ku loozi.